Dek, kamu belajar Kantonisnya itu sudah seberapa banyak? 8 bulan. 8 bulan, Mem. Mam, kaya cái8個月喺嗰度㗎啦。8個月，我啱收到佢資料啫喎。哦，應該登記工日吧，應該8個月啫。不過廣東話唔知幾耐咧。你叫佢，我哋問佢盡量用廣東話。Kalau kita tanya kamu, kamu berusaha pakai bahasa Kantonis ya sayang ya. Oke, Mem. 你叫佢講下新加坡去做啲乜嘢？ Kamu di Singapura kerjain apa sayang? Chiêu cu pipi at soy. Wah, ini kile người tập cho liền lắm. 咁你幾點起身啊？Hãy rất âm tim. Âm tim hãy sẵn. Âm tim hãy sẵn. 哇，咁早啊？幾點瞓覺啊？夜晚Sắp tim. 10點。係。Thế kile ka la thuli, ni thế kile ka la cho ka. 係啊，一個12歲，一個8歲， Ah, 係啦。 Anh biết. 係阿太太有2個小朋友，2個女仔。 Gimana kamu? majikan itu ada 2 anak. Ya. Umur 8 sama 12. Kamu oke enggak? OK, tao không ăn đấy. OK. 咁你咧要跟你如果做嘢，你要跟阿太太叫你點做就點做。 Pokoknya majikanmu suruh ke kanan, lu ke kanan. Majikan suruh ke kiri, kamu ke kiri. Majikan mundur ya kamu mundur. Majikan maju ya kamu maju. OK, tao không ăn đấy. 冇問題。咁 OK 阿太太唔係好中意講嘢嘅，因為都忙啦。咁你怕唔怕冇人同你講嘢啊？悶。 Majikanmu itu orang yang pendiam. Dia nggak suka ngomong. Jadi otomatis kamu nggak kesepian kan? Malah majikanmu jarang ngomong. Bener, Mem. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, ang mamanay, Mem. 嗱，如果阿女女咧，佢你叫佢，譬如可能叫佢去沖涼啊，或者叫佢唔好做啲嘢啦，咁佢唔聽你講，你會點做啊？ Kalau seandainya tuh anakmu disuruh dia nakal nih, terus habis itu kamu disuruh melakukan ini nggak mau, anaknya itu rewel, kamu apain tuh anak? Pasti saya rayu dia. Cái chân lòng thùng 講 sư 廣 bằng 東 dầu. 話啦，叫佢。 Vậy, có thì thầy